kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpang ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapu iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas si marungkar manen ni Astor iti farm ni Francis akadwana dadinggas ken ang kwan. Nakuna na agatangen na ti farm ni Francis ngem no di na kayat nga ilako. Patayen na langin daytoy. Gaputa amin akayat na ket nasken amaala na. Iso adi na kayat ti mapaay. Kabayatan na. Ibaga ko maniligaya ken ni Nana Pipay ti parikot na. Ngem nalapdan na ti bagina. Nupay kasta. Naibaganan iti baket anarames idi daytoy. Ket saan apudno nga dalimed akaayan ayat na. Kinid daw na iti baket asaan na kuman adakdakamatan iti uray asinuman ti impudno na. Tapno awan ti rumswa aparikot. Saan pa'y anadanon ti kampanya. Ngem limeden ngagdakdakiwas dagiti pasurot ni Astor. Tapno ipakamuna. Ken paputputanda dagiti tattao iti kwarta. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Nanyo atin tadyo akwarta kanya. Tapos ibutos ko ni Astor Angel. Husto daytay nyawat ni angkwan, ama. Umdas daytan para ken ka. Inton maminsan tumanan. Nayunan niyo. Tapos talaga nga ibutos ka. Sige, angkwan. Nayunam tintad mo. Sige. Ikan ka. Ilistag tinagan mo. Wayne, ilistam. Basta nayunan niyo titadyo kanya. Tapos na serbi na. May isa. Dua. Talo. Opat. Atoy, nama. Kasta Anya tinagan mo tayo lista ni angkwan, ama. Di kompleto anagan mo. Na may surat iti listaan. Sige, ilistayo tinagan ko. Agapito, Igod, Korad. Ha? Aniya? Manglokloko ka kadi, ama. Agapito, Igod, Korad tinagan ko. Dahita, ti may surat anagan ko. No di isurat ay ka makaamu kayaw. Sige, angkwan. Isurat mon.
At di kwarta. Awatam, tap na isurat mi tinagan mo, manang. Ha? Awatam mo, manang. Di kan agin didi. Amok akasapulam daytoy. Basta laglagi po mga isurat tinagan ni Astor Angel para mayor ti ili tayo. Kwa. Amo manang, pagsayaatan tayo nga umili ti pampanunutan ni Astor Angel. Nasayaat at tao daytoy, akas iti day di Mayor Angel nga amana. Sige, awatag ti kwarta. Kasta pagsayaatan mo't laang manang. Ikan ka iti kwarta, kat ilistak tinagan mo. Iti kasta, adda pamanaknak at ti kwarta ni Astor Angel, kat intulong mi kadagiti kas kada kayo amarigriga. Adon tinay kantay di kwarta, Dinggas. Nagadon tinay lista tanagan. Huwag ng kwan, katinton bigat. Sa bali man na barangay ti papananta. Wala, Dinggas. Dinggas. Anya nga tanong kisayan ta dito igam ta kwarta. Anya? Amo pa'y nga rod ni amo, no kinisayan ta. Saan? Di mo kisayan ti kwarta. Ha? Masirip niya mo. Kita muna no kisayan ta. Oh, imposible Dinggas. Darasan takit din ti magna. Tapno makadanon tayo di sentro, sakbay asumipngat. Sapay mabisina kon. Mangantan to'y di sentro. Ngamnas kan nga ilistamot lang ti gastos ta. Gaputa ko hintan to matlang ni amo. Numano amin tinagastos ta. Anyamatan. Amin lagit din katamo na. Agin lalain sa lang amin ni amo. Di kan sumanao. Makarangrang ka. Partakan takit di ti magna. Kunaknay mo na kayon iti happy house. Ngam adda kayo pa'y matlagayam dito'y sentro. Angkuan, Dinggas. Wan. Sang-sang mi dito'y sentro. Agpapada tayo nga, Rod. Sige. Muna kayo na di happy house. Tayin kampay mang restaurant. In kami matmang restaurant, angkuan. Ngamin, itay pa'y amabisin kami. O sige, agigidan tayo nga, Rod. Sige. Kalalili. Mm? Datandag kita na mga... Gan. Siganti makamoy ti kananta, ha? Ilibre na. Wan? Naglalay nga mo ngay angkuan. Ha? Adamot kwartam, di bayadam ti kanem. Girls, intayon. Nagimot matunday di kalalili. Pre! Kunamlan na pintas. Inikak pa iditado a kwarta. Imot mat gayam ti Jaske. Subsublik ti kwarta ngayon inted ko ngam di nakit kayatan. Ala, hindakit din. Mangkita tayo ti restaurant apangananta. Frances Barok. Tangay napigsan ni Ligaya. Kat kabailan nan ti bagina. Agpakada akmutan, Barok. Tatang, Basta saan nyo abaybay anti salon at yu, tatang. Wen, anak ko. Ay wanam ti anak mo. Wen, di mo baybayan. Wan, tatang. Mala, agsubli akaw ni Ijay Balay. Tanay, pagbalayan mo ti lawa-lawa ti balay may. tatang. Saan abalay, baraw? Takanayo nakmitlaeng asumarungkar ditoy. Ala, no kastati ko na yo. Awan mabalin ko, tatang. Maawatan kayo. Agyamanak no mawatan dak, baraw. Wen, tatang. Sana bali. Takunayon mo't akanayon kayo asumarungkar dito eh. Kaya maysa, kailiw na kayon to ti apuyo, tatang. Uray siyak baraw. Kailiw kong tulaki day ti apo. Agan-anad kayo akanayon, tatang. Wen, anak ko. Ibagayon no kaano kayong agawid, tatang, ha? Tay tulod kayon to. Ay, saanen, baraw. Kabailak ti agawid ngagmaymaysa. Isu asaklatan. Ken dumagasak metlaeng ijay tsindaan. Tay naggumatang iti para kusina.
Asin, ken mantika. Umras daytan. No kasta, naskan nga itulod kayo. Gumatang tayo iti masapsapol yo. Kalpasan na. Itulod kayo aging ka iti balayo. Sabay ko mga road, takanayon kanto asumarong kar dito'y farmhouse. Kapsat aman siyaw. Win kanayon to, kabsat pipay. Sige Sa bagay, asidaglaang mo't dito'y farmhouse. Makaumay kalata, iti ka nito akayat mo. Isumay. Di kagda nagkiniligaya. Tasyak ti makamukan ko na. Kan kang runaan asaan abaybayan ni Francis. Win amok dayta, kabsat. Kansan abaybayan ni ligaya, ti salon at na. Wala. Ken uray si kabsat pipay. Saan mo mo't abaybayan ti salon at mau? Oray si ka Nang runa kat agmay-may saka iti ayan mo. Awan mang kita kan kano ag sakit ka. Iso adi mo baybay antibagayim. Wen kabsat. Aramidek dayta. Kumusta ti pagnayo? Awan parikot amo. Inlistak tinagan dagiti amin nga inikak iti kwarta. Uray da kami kiniangkuana mo. Inlistami tinagan dagiti inikan me iti kwarta. Kat kunada asa gasota porsyento nga ibutos da ka. Wen amo. Kasta ti kuna dagiti tattao. Iso sigurado, amo. Sikanto ti mga bak mayor. Lakit di. Nagsaya at ano kasta amo. Wen, rumbang lang asyak ti mga bak. Kat no siyak ti mga bak? Siyak ton ti lingteg. Siyak ton ti ari. Maragsakan ak iti dayta amo. Amo, anyan to ti plano yo para iti umili no da kayo ti mga bag. Para iti umili. Pues, ikak ida iti pagkwartaan da. Ngem, ad-adda asyak ti agmamar. Ala, dinggas. Madi-madi kas tayo. Tanapan nyo winarasan dagiti butantes iti kwarta. Di kan sumana o may papan iti dayta abanag dagimay. Amangan no da makangag kat idanon da kini amo. Talaga na imas titimplam. Sige lang, dinggas. Agkape ka. Ah, Ay, dinggas. Ado ka di nga kwarta ti inwarasyo. Juan, ado, Nagmadi nga talaga ti ugali ni. dagimay. Katagpay sumot ngamin. Basta di ka nagsao may papan iti dayta abanag. Tama nga no madaksan ka. Wan man laangan. Dinggas, adda kagayam diti kusina. Oh, apay. Kwa, awan mitkat di. Agpakuyog ako maamapan ijay karayan. Kayat ko ti agdigos ijay. Anya? Total, agi na natayo itangal daw. Una ni amo. Iso akayat ko ti agrelax ijay karayan. Kuha. Amang ano kayat mo ti sumurot, dagimay. Ay katuwan Intayo. Apag iso. Ado ti lalabuak nga trapo dito yung kusina. O sige. Hi, agrelax naman kit didinggas. Aglangoy ta ijay karayan. Dinggas, mabalin ka di nga isuro nak ngaglangoy. Diyan mo ti aglangoy. Kunak man no nalaing kang aglangoy. Katsi ka, kini. Kunak man nalayan kang aglangoy. Tako na mga aglangoy kayo kanidinggas dito yung karayan. Katsi ka, amom ka diti aglangoy. Amok Kasano nga amom? Apay, adda ka di karayan ijay lugaryo ang naglanglangoyam. Katuman mat. Iso analaingak, tasipod ubingak, aglang-languyakon.
Dinggas, isuro na ngaglangoy. Kaya't ko ti makasursuro. Madya ka mo ti aglangoy. Uy, kini. Tulungan na kid di nga mangilaba ka dagiti trapo. Imayak dito itapno ag-relax. Saan nga aglaba? Sige ka. No dinak tulungan. Ang mga numay nakaalon-onan di buaya. Ha? Uwan, ada buaya ditoy. Kat gayam ko na diya nga buaya. No dinak tulungan. Ibagak ta alon-onan naka. Anya? Di nakman but-but ng dagimay. Ay na, agpay so ti ibagbagak. Isong agtungpal kan kanyak. No di mo kayat nga alun-onan na katigayam ko nga buaya. Dinggas, mabutang. Sige. Tulungam ni Dagimay nga aglaba. Tapno saan nga umay dyan buhaya. Makapasuron. Sige, agrugitan nga aglaba. Kini. Di ka kini nga aglaba ah. Tama nga no isak multi buaya data patong mo. Ay manjak, sana kalabandera kaskan ka. No kasta, itarayan da ka nga ro dito ya. Kat makaamukan. Ang mga no isakmol na katibuya. Makaamukay tibiyag mo. Sige, tulungan kan ngaglaba. Ay, masuro na. Kunak numayak ag-relax dito ngam aglaba akmat gayam. Kabsat aman show. Sika ka di day tamasabat ko. When might, ipagarob mo ka day, anataya kaon. Ha? Ay, saan mo't Si kakit di mo't. Nabayag ngamin, adi ka nakita. Bayam, ta umayak to, makisarsaritakin ka, intun rabi Sagpaminsan laeng ti panaturog ko iji balay ni. Yamin, ijay kaming kusina amat maturog. Kusina? Wan, iti paglutlutuan mi kan ni Dagimay. Mala. Agis istoryata pa'y nga rod Sakbay nga agsina ta. Anya nga iti pag-istoryaan ta. Di maipapan ka data Anya maipapan ka data. No, kumusta kan Ay, kastoy lata. Bakit handa tao? Apay, manutawan mo na ya. Ay kat, 60 ton ati tawon ko. Ubing ka pa, kabsa. Ngam siya, 63 ko. Ngam, babain ti asi ti Diyos. Sa anak pa'y nagsaksakit. Ubing kapay kunam kanyak. Kat may sala atawon ti baot ta. Ubing ka pa'y kabsat. Mala, inakon iji balay may tadala at ijay. Sige nga raw. Agsabat tanto manay. No, si bibiyag tanto pa. Unay kakit din ay, day talatan ti ibagbagam. Kasla matay tan no kasta. Katwan may. Saan ta atangal ti biyag ta, kabsat? Sa bagay, uray siyak. Amang ano mataya kon into drabe Nay, kita man. Mas nakabut-butang timbagam. Ala, inakon kabsat. Tanay, magmag nati oras. Wen kabsat. Nagatidog nga agpaisaw ti pa nagsarsarita ta. Awan samot no nga imbagata. Asla sayang nga agpaisaw ti oras. Ha? Kasta ti biyag kabsat. Saan nga amin na pagsaritaan? Kat seryoso. Adamot palaman na nga uray awan ka is kan na. Malangarudan. Ingkan, tainak matan. Wen, kabsat. Agsinatan. Kadita mo nagsilpaw. Ay, kabsat aman show. Kasta ti kayat ko kan ka. Naangaw ka talaga. Seryoso ka nga main, kabsat agno. Iso akayat ko nga umisim ka. Kadaday ta. Imisem kan. Ket ay na, pimintas kasi ka. Ano niya? Maray awakan ka, kabsat aman show. Amo, panyadda ka pa lang dito'y paraangan ti Happy House. Saan ka kadipay ang makaturturog? Amo, mangkuan. Malaglagip ko ti asawa, tigayam ko.
Ipagamlaeng amo. Nonya daramidak. Tagtong pala kadagos. No ipagamakidnapag. Aramida. Saan? Hinay-hinay lang ang kuan. Amo. Talaga sa balit itamak kan kuana. Pagayatak kan kuana. Nagpintas mo't ngamin, amo. Huwag nga roda. Kaya't ko amatagi ko day dya babae ang kuan. Kidnapag nga rodan, amo. Saan? Ngamin. At dapat nasaysad a plano ng itidayta. Anya dayta, amo. Nasaysaya at a plano ang kuan. Kat agnanayonen amatagikuwag dayjay na babae. Anya ti plano ni Astor ken niligaya. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Jun Ributazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Katukad ti Basol. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.